Казаннан бик еракта урнашсалар да, Актаныш авыллары халык театрлары спектакльләре башкала, республика, чит төбәкләр тамашачыларына иң якыныдыр. Сәхнәдә уйналган һәр спектакль туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елының якты бизәге. Иҗат коллективлары айлыгы да моны ачык дәлилләде. Актаныштан безнең алдагы репортаж. İcadi bölgede 38 üzüşen 7 halk tiyatrı katnaşkan. Avul sahnelerinde koyulgan spektakllerde 340 üzüşen artist oynagan, 3 kollektiv bağlar için spektakl koygan. Bu sanlar profesyonel derecedeki çıkışlar bilen Respublikanın başka bir güne tübegide maqtana almay, özü bir ustalık tecrübe mektebi. Смотрның максаты районда театр сәнгатен тагында ныграк үстерү, авыл кешеләренең драма коллективларына күбрәк тарту, сәләтләрне ачыклау һәм халыкка күрсәтү, татар драматургиясе әсәрләрен күбрәк пропагандалау, яшь буынга патриотик һәм әхлак тәрбиясе бирүне арттыру, тарихи мирас белән кызыксыну, үткәннәр белән киләчәк җипләрен ныгыту. İski Bağadı, İski Baysar, Puşu, İski Kırmaş, Kirov, İski Sefer halk tiyatrları ay devamında rayon medeniyet yurtunda spektakller күрсәтте. Bu yıl Küçeke drama kollektivi da halk tiyatrı ismine dava kılıp tamaşaçı aldığında imtihan tuttu. İң матур айлык булды. Шуннан да театр айлыгы рәхәтләнеп авылларда театрлар куйдылар. Һәм инде хөрмәтле мәдәният хезмәткәрләр, хөрмәтле артистларыбыз сезнең алда баш иясе килә. Чөнки пандемия булуына карамастан, авыруларга булуына карамастан, сез фронттагыча элек фронтта да мәдәни хезмәткәрләргә алгы сафта булган, алгы сафларда булып спектакльләр куйдыгыз. Бик зур итеп рәхмәт сезгә. Сезнең алда баш иясе. Aktanış səhnəsində teatr oylığın Kirov Avulu Halk Teatrı Jan Kisek draması bilen yumakladı. Россия Külem İdil 4 konkursunda maqtalı orunlarga erişken. 2020 yılda Grand Prix olagan Halk Teatrı bu yılda sınatmadı. Rejissör Alsu Hujina, başka dramaturgu Timirgali Kilmahammatov'ның üzek özgürlükte kurulgan piyasaсын tamaşaçı көңүленә үткәзерлек итеп сәхнәләштергән. Tüp rolünü de özü başkarıp, en yaxşı xатын-kız rolün başkarıcı nominasyasında belirlendi. Kirov Avulu Halk Teatrı en yaxşı artistlar ansambli ismine layık buldu. Spektakl tamamlanğaç artistlarını tamaşaçı ayağına basıp alkışladı. Келешекте de şunday bizning talantlarımız sürməsin, şəxslərimiz kimməsin. Келешекте de mana şulay matur etib, özümüzün rayon halkın, tatar halkın, respublika halkın süyündürüp yaşarlık olsun. Aylıklı Yımbak Avtantanasında en yaxşı üzüşen teatr kollektivləri, en usta başqarıcılar belirlendi. Aylık Aktanış tübeginde teatr sənətinin işin məgnəsində şişik atığın rastladı. Küçeke, Tatar Soğusu, İski Kırmaş, İski Baysar, Puşu halk teatrları üzərinin avul səhnəsində tamaşa göstərkəndən soң Kuşu-Tire avullarga, gastrollərə də şuarga ülgürdü. Faris Muhammadov, Leysan Gazizova, Aktanış rayonu məlumat üzəgi.